Hello mundina namite hojausi limna kahin nei kinon chule tuni kho lalam nisim som ni la sagi sang ni le som ni langa din zo tu so chum ho phon do na nei ki taw heti ningkuma kangpopi district saibol khumuna numei hon ki phin na neuwa akisu khana to kisaya compensation angeu to kisezin Manipur High Court in Central State Government hinga counter affidavit file bolding in 2 and hi hijito kisaya petition hi Koki Women Organization for Human Rights Trust kohulin file a bolahin amon asaina wachun chamdila ki phinani hochu security force hon hunam anaman khumji uwa kisukha ahiwin KWHR petition chun FIR kiji lut nating prosecution sanction special investigation team probe le akisukha ho compensation bona dinga nge na anayahi hijiki pinna chu community bunker ho hunami security force on alo humvitia numehon ki pinna anni wahi court proceedings sunga chun state advocate general in CRPF ho mimalta petitiona kimin pahin adiuti na over amoralo asu nim dinga hiatin central government council in jong kesa kuna mimala kimin pa CRPF personal homin la do dingin nge na anizin chule a case to kisaya official respondent hobo jaus anadingin assassin hi petitioner KWHR thelhenga ding senior advocate Anand Grover in jong achunga ki sei ho aphat sain kunin order tha akilom ta asu dinga alim sain hi Justice A. Guneshwar Sharma Makai na Bensin CRPF personal ho hinga notice hukum ding chu awachonin chule official respondent hobo minpha dingin aphat sai na hi official respondent hon hapta thumka counter affidavit a infal ding win jong phat apin next hearing hi October nisim somla segile ding hi aketi Union Home Ministry in Jani chun Armed Force Special Power Act chu Manipur, Nagaland le Arunachal Pradesh lagumading in extend an bolovinahi. Armed Force Special Power Act chu Manipur pumpia dia anaki extend hin. Hizong le histi extension hi police station som na thum hup sung jurisdiction ho ahup thalo ding ahi aketi. Hichi police station som na thum ho nahi alhang pia Valley district ho ahi aketi. Union Home Ministry in Janya notification asudung zuya Armed Force Special Power Act hi Nagaland Gamsung district ko ahop ding chule police station jurisdiction som ni lekha jong ahop tha ding hi aketi hiji Armed Force Special Power Act chu Arunachal Pradesh Gamsung Tirap Changlang le Longding district ho jong laguma ding in extend hin hiji district thum ho hi Assam to ki border hi aketi lagup sunga dia ki phungdo Armed Force Special Power Act hi state thuma ahung thung ding October nisim khara kuna kichi piding hi September nisim somni luguma Ministry of Home Affairs akun THUSOH LAHKHOM Manipur Arunachal Pradesh le Nagaland Armed Force Special Power Act lagup kisu sau beto kisejin Manipur la Phaicham district nga sunga police station somnathum apang puitin Koki Organization for Human Rights Trust kohulin MHA THUSOH chu demna anayu vinahi kohulin asaina wachun MHA THUSOH chu agana theipena velvet naniza meithal kigudo ho akimudo Manipur thuboya monani ho akimat to kasya THUSOH chu Manipur boina su saubia pangja dinga hi tin kohulin asizinahi MHA THUSOH chun sangni le somni langa April nisim khara ke pat Manipur gam sungjong disturb area sunga koizom ding in head sana anayovin hinla hichichun Phaicham district nga sunga police station som nga ho panglo hitin kohulin asizinahi mail ho lunghol na central sarkar in hijita bangthu su aboluchu constitution article som liya ki sei to ke tulo hi India sarkar in THUSOH bolna police station som nga sung Armed Force Special Power again a hope lova anakoi namun hotsu danto ke tulo thilso jomsum umjing namun hi hinla hechi Phaicham district nga ho to te dia chamna namun thinglang district ho Armed Force Special Power Act ke koizom chun khanchom na lova vai hop na lo dan afet sa hi tin kohulin asizina hi Manipur thuboi ke pat na Phaicham district ho hin sanga wa meithal le meichang mancha ho sarkar ko na ki gudo hi wanga tu chana hichia pan anala le anato sat ho thudo na le
khulchil na le mana om nai puvin thinglang gam sunga sipi ho thunei na akipi bezing na lai zetin kohul thuso chun asejene hi achi sa nipaweb sunga jong phaicham district ga meilhei thingnui PLA hon Assam Rifle ho analam tin naw thilso chun phaicham sung munphema Armed Force Special Power Ekila do adi lodan avet sa hi PLA ho hin tamvei Central Forces ho anabulu le analam tin jingwa hi Manipura Thinglang District ho chamna om jingwanga Nambura Assam Rifle ho anakilam tin chun Manipura Phaicham District sunga thingnoi hon thunei na anei dano avet sa hi gamsung tin mun le thilso chum to kitwa Armed Force Special Power Ek koiding a hi le Phaicham District ho koiding a hi Thinglang District ho awang apoy mo poitin kohulin a sejin a hi Phaicham District ho Armed Force Special Power Ek GP lowa Thinglang District ho bowa GP ding ki ti chu Thinglang District le Phaicham District ho kichum boldan ki vetsa hin mitam zo nam ho panpi na to gu na hi tin jong asizuvin a hi Naga People's Movement of Human Rights Union of India Sangka Jaku Somkul Sigi Chungthua Supreme Court of India in Kichinta Thutan na annei chu hile nam khat yang bol na ding deja Armed Force Special Power Ek GP thelo ding a hi anati a hi Justice Ivan Reddy Committee sangni lenga in chang Armed Force Special Power Ek la do dinga recommend anabola ahi wangin India Sarkarin amho recommendation chu donna sain anei puvi tin jong kohul thu su achun akisejin hi All India Radio in Foreign thadu in P Manipur TIM to kinup tu na anei dung zuyovin AIR in far thadu program pat kita dingin phatsa na anei ovin hi hethi khachu AIR in far thadu program hi achisa meini simthum sangni le somne thuma Manipula tulga anapin do zawaku na kichi pitalo hi Manipula hi thinglang mi hola kukilanga kuna thado peitele marhon nila sia program aneyuwa thusu le thildang dang anhla do jiwahi nagalanga kuna tangkhul kabuile mauhon program aneywa hin thinglang mi hola thado le tangkhul hin nila khada 30 minutes program anei jilhana adang ho hin minutes somni anei jiwahi Manipura kukile meilho kika tulgal ahung pin do zova kipana AIR infar thado program peitele mar program hojong anachi jomjo lo hetai aji chu AIR anatong josi infar dalha anazam do jiwa hi akiti tua hi TIM tisu thado in pi Manipur ka heti holoin AIR to kinup tu na aneidung zuiwa program pathakit ding atiwa hin heto kilhona October ni simsop nanga ka AIR thadu program staff ho ato zom le zom thelo diu hetsa na ani diu win thupi ani jovina hi Manipur thinglangama MBBS sim theina ding Medical College Masapen Chorachanpur Medical College CMCA Academic Session Sangni le somni langa le somne luguma dingin Mabana Dr. Hong Hiding Simlai somgi le sigin MBBS course simna apanovetin thu akizain hi Chorachanpur Medical College ahile lam ka munau mahin meini simthum sangni le somni thuma kipat Manipula tulkal hoise ta amzia meitei simlai ho lam ka hung theitelo ahiwin hichiji chun Manipur State Government in Infarsung Khyamgai muna Chorachanpur Medical College in far campus di minvoin amun mama kai theilo hon class allowin hi Infar campus Khyamgai muna academic session sangni le somni langa le somni luguma dingin simlai somkub legumin MBBS simna apanovin lamka Chorachanpur Medical College muna ahile Chorachanpur Medical College adia admission mu mi somlakule Sisa Academy of Health Sciences a MBBS simdia admission mu mi ni akigomin mi somni lekhadin MBBS simna apanovin hi Chorachanpur Medical College CMC lamka academic session sangni le somni langa le somni legumadia MBBS simding candidate la tha umla kokite mi somni lekhat azawin amho cho hile tonggo sim chongloi sumtan len guite michael lalamong lungtaw kaibek sang vaipe ginmin len howum Elizabeth sang hoiwa tauthang George Hochin khu manlun Jennifer Chinneilhing Kimrin Pui Kangte Gloria Ramnevar Chingel Kim Lamchong Hoi Khongsai Thangson Munjo Nempi Chong Misao James Zamkhan Siam
Ninghat ni vai phei Henza Pol Khong Sai Neilian Kim Lun Khugin Ho Kip Elina Darsang Moile Jingho no Mahi India Gamsunga mi pi ki phinale kitha kimat thingnoi hwa ko na ki vena dingin Canada Sarkarin agam mi pi India Argentina ki go na ni hodingin Travel Advisory anaso do winahi Ladakh Simlova Jammu and Kashmir Gamsung hwa thingnoi mi galgu bolle mi pi ho ki ka ki boina theizia a hi theijana hichiga matsu chilo dingin hesa na aneu winahi Nori sunga Manipur le Assama thingnoi mi umjele Pakistan to ki gam ki Gujarat Punjab le Rajasthan gam hoa landmine le security din mun seithe a hi lozia kin poimo om nova hi le achi lo dewin Canada in agam mi ho thupi anezevin hi India a khulsin ding Canada gam mi honjong India visa dan ho herwa chiding ovin tipna anezevin hi India le Canada gam te ni kika kilungnu mona omzia Northern le Western India gam hoa Canada de na ki phinna the a hi tin Canada gam mi India ag khulzin ho chingtheita om dewin thupi zong anizuvin hi Sipai le mi pi kiloi khom na ho ki thu khomin jani sun infari sunga khurai sajor le kaya meile pasar khara kunin khamna thea ki mang damdoi dangka 25 lakhs were manding anaki mani nahi Sipai ho chun khurai sajor le raga raid anabol nawa kumsom thumle gi ra upa Maisnam gi chandra kiti khurai konsam le kaya chengchu anamarwa hi Maisnam gi chandra chun damdoi ho aina akoi theina ding license anei lo wanga Sipai ho chun court syrup bottle sangkha la zathumle lo chang 24000 anamudo wahi 23304 tramadol tablet chang 23304 1390 Nitrapel tablet chang sangkha la zathumle somko le Bercodec 12 syrup 200 ml bottle sangkha la zathumle somgi lathum anamudo wahi khamna theilo ho chu NDPSX sangkha zaku somki langa to kitwa anake manahin police ho seidanin lo ho chu drugs addict hon amanjiu danin asai juvenahi Central government day na bangin September nisim somasigya kipat October ni chen chilhadingin swak nari sasak pariwar abhijan kiti nationwide health campaign achil hazingin janin jong JB school sangai kora health awareness campaign le screening specialist camp ki bol khom anachil hain PHSC nia NCD screening anominahi non communicable disease NCD screening nei namun PHSC newlam kale PHSC tuininga NCD noya natna chum diabetes hypertension le adang dang screening abol bo se helovin oral cancer breast cancer le cervical cancer jong screening anabolovin kum upalang ho dam theina to ki sei screening abol na banova Ayushman Bharat health account abha bol na le NCD portal entry jong abolovin hi PHSC newlam kale PHSC Tuininga screening ball a hi sungchun kumsom sigi chunglam ho adingin health card jong asemovin PHS ya tong ho doctor ho anganwadi worker ho le asa worker ho mi tamtain pan an lawin hi September nisim somna sigi in CHC singat le PHSC person mona swadnari sasak pariwar abhijan manato kisaya health screening nein anom tain September nisim som lagirin PHC thanlon le PHC sinjora aneyuvin September nisim som lakuin PHC jejor le PHSC kumbi phukriya ananeyuvin hi September nisim som nilanin PHC behing le PHSC lamjanga aneyuvin September nisim som ne thumin PHC sagang le PHSC leisanga aneyuvin September nisim som niralin PHC henglip le PHSC mata anayovin September nisim som nilangain PHC Saikot le PHSC mission kompang anayovin hi ahong lungding September nisim som nilako le PHSC sungdo le PHSC saidena umdinga hin September nisim som thum le PHSC saipum le PHSC thingkang phaya umding October nisim khat le PHSC khunum phaya anei dingwa hi hair awareness campaign le screening specialist camp to ki season JB school sangai kora
tu ni kho September ni sim som ni le sekile screening kam specialist camp umding Youth Hostel Relief Center September ni sim som ni le sekile health awareness campaign umding September ni sim som ni le ko le screening kam specialist camp umding a hi Sadbhawana Mandev Tuibong le ECL community hall Tuibonga September ni sim som ni le ko le health awareness campaign umding September ni sim som thum le screening kam specialist camp umding a hi Lanwati di block Lingsi Phaile Wungzigen High Secondary School Mata September ni sim som thum le health awareness campaign umding October ni sim khat le screening kam specialist camp umding a hi Nambur embusa pang mini anake mando kit Achi sa September ni sim som la ko ni khoa Bishnupur district Nambur Sabar Lekaya 33 Assam Rifle Lamtin le Bulua pang mini akiman betin Manipur Police in Tupuna Boli akiman te ni chu Thongram Sadananda Singh Elias Ngachik Elias Purakpa chule amahi Wangbar Hairu Thong Lekai Thobar district a hi chule SS Lieutenant Corps Chongtham Mahes Elias Momo Elias Amo Singh chule amahi Keisampat Le Mazam Lekai Infa West district a ko na hi Manipur Police in Tupuna Bol na chun SS LT Corps Chongtham Mahes hi PLA Galgu Bor Kiloi Khom na Lamkai Luita Khada Hetai Aji sa kumsang khazako somko apat panhila jinga hetayati amapa hi Assam gama Guwahati muna Assam Crime Branch Police Station kithupina Guwahati khupia kun anake mando hi Achi sa September ni sim som ni langa ni khu jan kempung somvel chun Tingnopo Forest Division hupsunga Chikim Wangkhu More National Highway 37 National Highway 39 Infartu More Highway Lamkoma Khumiten Gamsa Achi Gam Kigo Saphu Tichu Chinese Pangolin Kha Anamu Vinahi Hichitol Hon Chun Khumite Chun More Range Forest Officer and Head Sovinahi Tingnopo Forest Division Team Kharin Amunchu Anada Lurovin Hichigamsa Chu Anamanovin Yangno Pokpi Lokchau Wildlife Sanctuary Gamanga Analhalu Tawinahi State Forest Department Talengin Tingnopo Forest Division Deputy Conservator in Gamsa Hubi Le Venbit Ding Gyal Honane Chikim Wangho Khumite Hinga Kipathu Le Pacha Nathu Anapungi Chule Hijigam Kai Zuleva Nin Nehi Mipi Hon Patacha Aven Bizing na Diovin Tipnazong Ani Nahi Sabhu Tichu Chinese Pangolin Hi Wildlife Protection Act Sangkhat Zaku Somsagirania Schedule 1 Nuida Venbit Dinga Kisehi Chule Hijigam Sa Hi Kidim Lo Hila Kithajing na Chunga Achi Akim Sujing Tolhana IUCN Red Lisa Critically Endangered Head Pina Kineyahi Ahung Lung Ding Hapta 71 Wildlife Week Celebration Sangnile Somnilanga Akimanding Tolhana Gamlagu Zulava Ven Dingin Forest Department Chun Mipi Hot Tip Nazong Anizi Russia Gamakun India in Anaso Mikoyan Gorevik MiG-21 jet fighter Masanga Pakistan Gamto Gar Velizian Umsunga India Hudo Anapangjing Vanleng Galman Chachu Jani Khwakuna Chu Manta Loading Tichu The Commission Ahi Tolhanin Vetlomta in Chandigarh Muna Ladona Akinitai Hejil Hadona Kingo Chun Defense Minister Rajnath Singh Air Chief Marshal AP Singh IAF Chief Louis SP Yagi BF Donia IAF Group Captain Subhanshu Shukla Chule Officer Tampien Chong Pan Anlau Vinahi Achi sa kumsok gup masang April sangka zaku som gup latumapat India in Russia gamakun sangka la Janival anacho do hichi MiG-12 hi India adinga vanleng galmancha poimo pen an hi hichi vanleng apoimo dan chu Achi sa kum sangi la gup chanchun Indian Air Force IAF chu MiG Air Force 10 anaki minsai na hi MiG-21 jet fighter ho hi achi sa sangkha zaku som gublanga le sangkha zaku som sagi le khara India le Pakistan ki dauchun anaki ha manin galzon in anapangi chule sangkha zaku som ko la ku kuma Kargil gar hin sangni le som la kuwa Balakot air strike ki bolna jongchun anaki mangchai na hi ahin phat che dungzuya MiG-21 jong alui chanin
vel zathum wal ahung ki tang zingin abo ke zomjing ta na hi le thilung a leng ti chu flying coffin tin ahung ki min sa kha ta na hi asin na tampium zong le MiG 21 hi India khangthu sima su mil hoi hilo jet fighter khat a hi tol hona jania chu janani ta alha do na di commission anaki bola hi tai to apena MiG 21 khela hi India gamin ama ten asim THUSOH jet fighter chu India Air Force on amandi wa hi tai Mizoram gam district thumsunga Maugo agazin Jucha hanin Tinghanglo bomi zagi changle mim asusita nahi Hiji jucha harakun kila halo na dingin Mizoram governmentin kigin na om na ding mi piho hetsa na thupona boli nahi Plant Protection Deputy Director Larin kin asaina Maugo apale agazia jucha hi punga har a changle mim ane cha hiati Hiji mau hi kumsomni la gupsile paaga hiati Mami districta Khotampi Lungleya Khuni Saitu districta Leila Khohwa Hechi Mauga Zihin Juza Hanin Tinghanglo ki bolna hector sangni lezanga wal asusin Chule Sojabin ki tuna hector zakhale somnga legina linzong ane chaiziati Tripura le Bangladesh to ki gamgi Mami districta hin akho sidi sari Ajizu khosomli le nga akun Lo mi zasagile somgup laku asukhai nahi Hijizu cha apun jing hi thagam na dingin agriculture department in zu cha lo chule changle mim venading lo ho jong a homin officer hon patia amanding dan khoho so hole vai po ho ahil thi movie nahi zu cha aloma thading dan ho jong mi pi hil thim na dingin campaign a ki bol jingin chule hejidin mun hi haptasia head sa na ahinai na diwin district agriculture officer ho jong thupi na akinei taati milun larin dikin asaina Hijizu salo hi tinglang changle le bele hoa bo ki mangna lai ding a hin phaili hoa ki mangnai lo ding a hi ati Mizoram gam hi mauga zia kilha na to jingam khara hi achi sa kumsani le somni ni le sangni le sagi jong chun district phaweb sunga heji boi ne hi anomin central state government in aphat cha sumla pai ki thupi na ananei zia kilha ding anake veng do hi ati Tuni khuwa dinga THUSOH LAHKHOM chum phondo na hi nei thiu hi chan chu hi tan ti